tolika se polemika vodila oko ovih jelki sada po ovoj ogromnoj vrućini i pošto ja imam sa dve strane jelke, sa ulične strane, evo ovo hoću da vam baš pokažem na licu mesta. Ovo su dve jelke u saksiji, također sa ulične strane, međutim sa ove strane mi se nalazi loza i ovdje imate, kao što vidite, trsku i to je bilo zaštićeno. Znači, eto vidite, hoću da vam pokažem da nema nikakvog oštećenja. Znači, to je ista strana. Također ova donje koja je u zemlji. Evo sad, znači, možete da vidite da se uverite. Nema nikakvog oštećenja, znači još uvijek je prisutan hlad. Ova ima jedan mali deo ovdje. To je znači ta ista strana. Evo sljedeća. Do nje također nije se oštetila, dok recimo ova koja je baš onako više izložena suncu ima, evo, vidite, ima delove gdje je izgorelo. Zatim evo, tu su mi neke lale. Evo i ova, tu isto neko minimalno oštećenje. Znači, hoću baš na licu mjesta da vam pokažem na primjeru svom ličnom. Evo vidite. Ovdje nešto malo. Dok recimo, kako krećemo, gdje baš nije bilo dovoljne zaštite od sunca. Evo vidite to koliko je izgorelo. To je isti niz, isti red. Ova do nje, pogledajte. Ona je baš dosta stradala. Okrenuta suncu. U tom donjem delu. Također ovdje. I dalje u nizu, to je isti niz. Apsolutno, vidite koliko su prilično izgorele. Isto. I ova. Također. Šta hoću ovim da vam kažem? Hoću da vam kažem da sam sve vreme, evo, što ćete i da se uverite, okopavala, polivala non stop. Tu su mlade jelke ove godine zasađene. Evo, vidite zemljište. To je sve lepo obrađeno, nema travčica. Riljačem sam to sve radila. Vidite. Znači svaki dan polivanje. Plevila travu. Riljala. I vidite koja je razlika. Sada ću da vam pokažem jelke sa druge strane, gdje se nalazi jedna stara kuća komšinska i normalno imali su zaklon, sada ćete da vidite. Evo, to je ono o čemu sam vam pričala. Znači ove jelke se nalaze, ja sam tu počela da postavljam ove godine da bi se
zaštitila, da bi zaštitila svoju privatnost, a također i ovo ruglo, vidite koliko je to ružno. To je komšijska kuća koja ima toliko mnogo prozora i ugrožena mi je privatnost i plus jako ružno izgleda i onda sam počela sa ove strane da sadim jelke. Da vam kažem, ovdje sam mnogo ređe polivala, jednom ako sam okopala, evo vidite da ima mnogo više travki. I također vidite da ni jedna nešto možda minimalno ova ovdje, ali uglavnom nema ništa. Nisu nešto posebno tretirane. Jedina šta je bila bitna stvar, hladovina. Zaklon. Evo. Vidite. Znači, ljudi, ništa posebno, niti sam stavila neko prehranjivanje, sada nešto planiram i to u onom delu tamo da mi ono propalo, da isečem, da očistim ono što je izgorelo, onom delu pored ulice i čisto ono prehranu, kao prehranu, za ukrasno bilje, jer jelke spadaju u ukrasno bilje. Znači ništa nisam tretirala, čak su ova mnogo više bile zapostavljene u odnosu na one kod ulice i šta je prouzrokovalo samo njihovo oštećenje? Samo velike vrućine i sunce, ne suša, redovno su polivane i to potopljivane i to znate kako, kažu pa nema to, morate vi to dugo da držite, držala sam dugo. Riljano, znači riljano, to sve upije. Nemojte niko da vam priča. Znači, jedini uslov da se sačuvaju jelke, ako su negdje izložene dosta suncu, je ako postoji iole nekakav način da se zaštite od sunca. Ništa drugo. Jer su gorele i one velike jelke, a kamoli ove male i mlade. Eto toliko, dragi moji. Htjela sam samo da vam kažem da je jedina stvar u problemu, a to su velike vrućine i sunce, spržilo ih je sunce. Mogli ste do sutra da ih polivate, mogli ste kap po kap, mogli ste sve to da radite, međutim, to je išlo s polja. Ne koren nije oštećen, ali listovi gore. Znači, i pored silnog polivanja i pored svega, vidjeli ste one tamo pored ulice. Pa napravite sami poređenje. Ja sam sada kupila eko sredstvo za prehranjivanje preko listova. Nemam pojma kako će to sve da uspe. Znači, prvi put koristim. A ako nešto se bude pokazalo kako treba, daću vam predlog. Za sada ni ja stvarno ne znam. Lajkujte ako vam nije problem. Prstić gore. I preplatite se na kanal. Besplatno je. Puno pozdrav.